Ni thaa imwe na nusu tariki 28 mweri Joina kaita kantheto chia weru thaa imwe itiere ntuko ithato wa kimbere ya mambura ya Twine Chieto Festival Mombasa Edition yaraya karika tariki yele mweri wetano kienine kia Mombasa Showground ya ibiretwe ni Weru TV na Weru FM 96.4 iyorere tigitie ku aruari. Na kirwaria rwetu antukweruare ore skuru ichokete no ntubwata muyeyele achiari batariretie hukamata murio yo munene garama ya kithomo ikionekana witia oburagukia halimo JSS bagie chietia kurea ukinya kilasine amona mathina yange nkabo yarayonekete kwinyelia rwangirwa kithomo ne kumania nabo nikyo tukobwerware tokuria re thirikari ni kubwithia bwakwana rwangine rwa kithomo kiria gietugia ntukirware twikuria thirikari ni kubwithia bwakwana rwangine rwa kithomo tucokerie gichokio giaku kana twemoni yaku okulukira namba yetu SMS na mari purunio 23578 ni ya mitandaoni yetu ya kinyanilia Facebook na YouTube Weru TV na twatiri tukwithira tukithoma gichokio giaku oburande tochietu wetana mbere kana oburagi otukinyila metheneto yambeto yeye muya yaratukuthranirite utukuverwari Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ntitikano ya ngari na anto koyero mutindo re aritoba chokete skuru. Inana mwana kuremwa kuma India nara mwana aretete otungatiro murimo yo ankoro kumane na wachi ambeche chichibitare na inyachi ya kurea ndege yochoka. Akari kuenda kumenyeto mikia maua stadium kurea kuagirethwa inya nyuma yake okugairwa kigena. Natoa kumurikira nondene kulinta ko bwetho bandarase ya nithi miaka kathomba nyuma ya mawira ne kabo yati kuoneka okinyanila. Onimbeto wa wini wa Kengero mwonanilia wetu wa mathithio tukobwerwa riro ni Kajamba. Tukiambiriria mbeto chietu agendi na kamati ibo karina kaita gakaumu barabareni ya Meru weta makutano gukionekana ntitikano enene ya anto na ngari mubo yanete na machoka skuru achiari betareria kurea kwanirwa koni thirikari bakiwa ngarama ya uturu ni tabarikitie onto burabo metie miturire ya chiari na inya arito abau mwandiki wetu ande tumuthuri murio kinato ambiririe na riboti arito kuthoba karitenja nkurukie bia mibithatu na mthore narua ne kaintuko yao ekuthoba chokete skuru kwa wingi bakionekana mtiro kangangi na andu bakagwirwo ntububu ni andu bomatatu bakigwa ntuko narua yoka ntuko yao ketha ankona woni ngobethongi mono machoka skuru kwena arito bachokete bwega muno na batu kugwirwo kwetu ri andu baingi yo bachokete skuru tontiro to ketha atwe tonete turi antu bamatu tumba kuongera aciari mbeca nontu bwa fare tombe ntini fere rero nyatha magutiyititie nontu bwa economy yetu urethuki indi amna bubu kwena bire bibinge aciari bagucioria kumenya na bakutho bachokete skuru bwa mbere nontu ura bwakarika kiria na banjune secondary nontu arimu bobu kitabatechoka skuru mwanga thirikari ithwe kibandika nguge bwega ikorari na maandamano ja arimu banjune secondary school na wategera narua ana bachokete bagita wirigiro kabisa nontu bachokete na ndi bate kumenya kethe mwarimu akabaritana na bachokete bate kumenya uturo bwa bugakarate na ara machukuru ne eki arimu abakogoma ana tokora maigukia chukuru bajojo tokora maikuthomithia rojo bageta otebo bakambara barojo mukai kathirikari kwenda tuthukiria na beto bonthe buru na bae na mbeca kweri bae na mogoti jetu bae na bionde bietu ende ana bage mbachare ana bage kithomo gikiaga bakauga ndegoro ne bugi ndegoro ke bugi anto batebu ngarama ere iguru chana bangire ndi 10
uratwerinu bana bagwita ngarama ire iguru ngarama iciongerekete bwega cia grade 10 thirikari wakinyete kethomete kwa wikeja kwithwa mwarimu atetagerwa athithirwo mantu ja mega utiro nthiguru jegeta na mbere no mona mantu ja ithomo na ne uthenereku cia thai tucokete cukuru tutijura tubacoketie muntu ariuganwe na ngai akamunenkera mwarimu atijethe arojo amucokeria bakiuga ndu bara gutikana ndi ni ciaca ikuringika kwa wingi na thirikari itikonotegera arimu kana kumenyora muciari akwithwa kithangikana na baba tutikwenda kuigwa tu tamu kana one term turenda kuigwa nthiguru kurita ngugi igita riu ria kinya bwatwira tu tamu na first na tamu ukejotaka na aru tamu tu lakini yete kwariru era mwana acokete cukuru so atukuga atiri nthiguru yetu ni rungi kwa imara enda iba kuona cia kuburuka na ndege na iguru iba kuona mbeca cia gweta kunenkanira cia kuganga cia bota ngambi no te bia ba uchapota bachapota nto batato nio kenye uchapotwa kithora kuthiuruka ndeguru akwe yonde no geta nara kuthiuruka abo kuria teri ote mwana okuthoma na achapotete imbia kuthithia botu tucugurikira thirikari tena bata na atwe gento kira bena kyo gikenena i campaign cia bena cio moto batu tukarigwa bukaringa campaign ndira botu tucugurikira maisha yetu tukabweciriria ntuko cia kurate Muthuri Muriuki, Boru TV, Mutino Kangangi. Ni kumania na riboti kio utuko bweru areto kuria thirikari ne kubwithia bwa kwana rwangine rwa kithomo. Thirikari ne kubwithia bwa kwana rwangine rwa kithomo twe maoni yaku kana gichokio yaku kulukira namba yetu ya SMS tena mariburu ni 23578 ni ya mitandao ni yetu kinyanilia Weru TV, Facebook na YouTube na tatiri tukwithira tukithoma gichokio gyaku. Tugeta na mbere na ndeto chietu ni ati jemwe kumalare kiembebe na kuerwa na kithikirwa amwe nyuma ya Weru TV kumurika rondo rwa mwanya rwa mwana wo Levin Mutugi hura wetakia kwithira gita nthiuru ya India ibokenda kethira agichwa utungata nyuma yawe kuwatikana na kilinya nkorone arabombire kwithira baki wato tethio na mwana wo na ina muchiari barombo kinya India na mwana wa romba kwithira aitungatirwa na kwagira buru amwe na bo mwana na ine baremi kuma thiuroni ya India harabenera ndo kechibitari aria milioni 1.34 bataone mbecha chebya kuria kanenya chewitia ndege ibokienda bakethira becho kero wa thiuroni ya Kenya ndendi ichumirete rengi na kwithira bakiromba antu bawendi bopweya wichumira rengi no batetheria ibokienda bakethira bagechokera wa thiuroni ya Kenya. Mwandiki wetu Antheto Edwin Gatobunwe wina riboti ya Kieba. Bantu ile sibitari binkuromba agikire antu ibantethi ni rugono rwake ona rwa mureki ni nyomba eji ya Antheto Eweru Meri Jaitha tumithirurwa mwana ukumenyekana ta Baby Levin Mutugi kuma Ntrechelare nore kuma guchioro kwa wari machini ne kuongero meruki ni untu bwa kwajo no ende kuma na gutethu mwingi na untu bwa endi bwega barona mbeche chengi na kumuikia sibitari na India na rewi bachokete na untu bwa gukenera ni untu mwana uju norete buru na ati kubatara gukarakari machini ne yu itofanyikitwe twaromba community mpesa nakala ikombera witana India nakala thai mwanga thai kabui. Tulikuja huku India na mtoto akashughulikiwa na mtoto ako sawa. Kile tu kimetuweka ni bili hospitali. Na kuburabo mumiro ati mwani kinyuru ati ona kimwe njeje ni chithirete achekeka iri ni untu ibatiginande na mbiru ya milioni 1.2 sibitari na iu mwana na ngina bakirigirwo ku nthiguru na iu ya India are nande bakuromba antu bo wendi bwega atongire na thirikari kubatetheria kiri untu bubu bereti utukuona kinya nusu ya mbeche yu tutuciona turona kitu kidogo sana itu changite kinya nturene na kinya achole betu to bachangitia indi mbesa itikwana ibo tukwira antu bawe ndi bubwa batutetherie nikenda tumba ama na kinya mwesimiwe wetu tinjei bawatanirite bonthe batutethie nikenda kana gaka kaomba kwawela India keya keringana na family ingi kinya thirikari no ingilie kati atutetherie na tumba kuona mbesa iri kwenda na sibitari 1.3 million kana la omba kuma sibitari no ntoina kinya kuria thai na ati to bikuria ciumi kimwe tuitena na ciumi bili thai bikuria ati ayawa iro yaga
anya mwana ukuma araciarwa atakinya mucie na meri saiti ya tandatu Antuna Ntoto cha Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobo. Kwa kaita kieni kia maua ikithirite ki Antone acheke ombure keye egeti Antone athoku inyankuluki kiuria kira kinene akari bantere iba kwendo chokeruani ngavana Mutumana Kaborie Kiunire inambecha chira chiatengerwa kuagirithia kieni kichietire. Dennis Mugendi na thikirite akaribana kwenje John Tobono ndene. Kweli usema kupa ni kupa anayekupa. Kupa asiyekupa si kupa ni kutupa. Nikupatia kura yangu, nikikupatia kura yangu je nitengenezea grao nitakuwa nimetupa. Pesa sietu cia kuthondeka stadium ya Maua inaire. Nikyo kiuria akariba kuria ngavana wa Meru Mutumana Toithinkia na thirikari nene bone nyuma ya mawira ni jama ingi ja kumithondeka gwikwa indi mwanka nandi no kayujurite ruji ntubwinyirite baba ingi bare bamitumaira bareo asethi. Mimi ni mchezaji wa timu ya Maua United hapa, lakini sasa zile vitu tunaona ni vitu zingine as make sense. Kwa mfano last season tulianza County League game yetu ya kwanza tulipiana walkover kwa sababu opponent alikuja akakataa kucheza. Game ya Sunday tulirauka saa tatu asubuhi ndo tulianza kutoa maji. Tulitoa maji mpaka saa 8. Mimi mwenyewe nilichoka hata game sikucheza. Haki ya Mungu tena. Bindi atoka hukumami uko tuenje geni. Tuenja mutaro aragenda turitaro. Twaritire roe kuma rugire mwanka thagenda. Game twere thago mio kinyora twaginyire tutombere osetha. Twecetha bangi banwere nyogethero itocindire tu gwithirwa vijana itwang'ang'anire ende burankenda gwira president na gavana kieni kiba gitumirite mage mingi mno tugacia at least bage abatoleli batwe vijana gavana nagona tu semi final game wewe ira twetero cetha arakinuru tutigumembi twetocetha bio ira tuguthirira wene mibira yetu yongo elia yoto na yo mweru yuratambuka ngaruine kwanza yonto ba 20 tutiona kinya na twitira barabara irite thiolongite na ngatwaswa kinya muntu twitira wena promise yara mheshimiwa Ruto wire awa stadium yako yana mbeca na stadium yambiriwe lakini stadium ni ete chiacha no ndungavana na wire kati atili mantu yonde monga kigire stadium yo akwa na mwanga ruare stadium itira akwa na stadium ni ete chiacha mno kuromba kura omuntu ayaka wa stadium kabo bwethiria omuntu ayaka wa stadium kabo bwethiria na ingondo kwira antu beto babetike bakimenya antu aba koromba kura itu balaithiri bwa muno no ntukwe micheza moto ucheza mbeca chiano ikariwa mbeca chiano chatumira bothogu no ndo stadium ye kuringana na ria yekiro ruzingoro imiaka githombe thiri na thirikari ta kwendete ruta mbeca chacoka chakarwa nthi chatumira bothogu no ndo tutumba gwitikiria mbeca chietu chia Meru county itumanawa twayo batu mbeca tu fancy chetu chatusika misiuzwa ana beto bakaria becha da mebira royene ya sande ana bacheta mebira royene na mbeca chio ndienda kuria ngavana mbeca ina iweta na mbeca logeru milioni cha logeru cha kubweta stadium mbeca ina ire i project yero ko bwethia ingwere ko kuendelea kambeca jike ana turashare chieko ke county na otengwe kuendelea kuibu ngwanda kuria gero gemwe ngavana ngwanda kuria mbeca ina chetere stadium na chianari ne Maua Kisumu na irenge ichio yorere acha Meru county inambeca ire inambeca iweta ingwere ko mbeca ikoruta ete kuonwa ingwanda kwera ngavana ito kuenda with immediate effect mbere to bwete maandamano to kwantu ko mwanja tuona engineer bank ground ine na kiani geki akawa fele tubatu tukabwete maandamano mwanga Meru county tutete kirimbe yetu tunabothoku miari yere tiele mbunge abunjwa ende ngori athiri omuntu yaromba siasa stadium ni wakwa ni yakwa tutavumilia mpaka lini ngavana. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua County ya Meru. Tugita na mbere ni ati maita yara thirikari yene mawirani ya kwagirithia ndarasi ya nithi atiombotalika muno mawirani jaye ikikarira kwagia mitino mingi Antone ukanarira kimera gia siasa gia kinya ndarasa ikionekana utumirwa kuromba kura kiurire ni mbio jongwa etuma wirane bobo kaithira bokiginya kwithira bwe kinyanile kana kuombika kwina wirigiro ria muthia weru bukonekana nyuma ya mundu ya miaka mingi. Mwandiki wetu wa Ndeto Raymond Mwenda na kumurika na undene.
Barabara ni ya Meru Nairobi ni darasa ya nyithi irete mpanga kiakari na atumiri baba barabara eu. Kiri kampeni cia mwaka 2022 William Ruto na yene bwira na bakubwithia darasa eu twekinyela kithurano kia mwaka 2027. Tuondoe migawanyiko, tusimame pamoja ndio Kenya iweze kusonga mbele. Kuri tariki 4 mweri June mwaka muthiru, Rais Ruto atirimanite na atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi garuni yawe ya Nairobi na wetere mbeca iria ciatumika wa kandarasi ya nyithi. The bridge nitatengeneza inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi, lakini juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, lazima nitengeneze hiyo bridge. Hiyo bridge tayari tumefanya design, mimi nimeangalia mwenyewe. Akiaria kaita kama bango yenyota kieni neke kinoru tariki mongoni na yele mweri wa Januari mwaka ujo, Rais Ruto na ugire thirikari yawe na igite bilioni 7 cia wakandarasi eu. Hapo ni the bridge imetusumbua. Sikizeni. Sasa contractor yuko tayari. Mimi nakuja na contractor hapa. Maybe in the next 1 month ama so. Ama nikichelewa kidogo nitatuma huyu fireman akuje. Si ndio? Hiyo bridge tunataka tuitengeneze upya. Tumeweka pesa bilioni 7 ya Kenya ya kutengeneza hiyo bridge. Kuri mweri June mwaka ujo akiaria na bunge ba Meru garuni yawe ya Nairobi na baire wira ni ari na contractor wa kandarasi eu na kuongela kuwa contractor akia nyuma ya kiumia kimwe. Nimekubaliana na DP hapa, sio this week, hiyo wiki ingine, si ndio DP? The other week. Huyu mjamaa tuko tayari na contractor ana mobilize. Mimi nataka alete contractor the other week ya bridge ya Nithi. Akiaria ntuku ya kiumia arichuka kaunti ya Tharaka Nithi, Rais Ruto na wire bena mubango ya ndarasa ya Nithi na akiwa bena mbesa na contractor wa kandarasi eu. We now have a solution for Nithi Bridge. Tuko na solution ya engineering na tuko na pesa ya kufanya hiyo kazi. Mimi nawauliza tu wale wanahusika wote, tuko hapo, lazima tufanye compensation kidogo kwa sababu ya mahali bridge itapita, na wauliza wale wote wanaohusika, tafadhali, all of us, we must support the process so that we can deliver Nithi Bridge in the shortest time possible. Kiuria kia kirione ni ri muradi yoyo wa Nithi ukethia yukithira na mieri 14 tiele tunkuma kithurano kia mwaka 2027. Najua ya kwamba kuna watu wanasema daraja ya Nithi haitajengwa. Niko hapa kuwaambia watu wa Tharaka Nithi, munipee miezi kidogo, tutajenga daraja ya Nithi japeni. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Tugeta na mbere na ndeto cietu ni ati ura wari mubunge na nendi ni mwerekeria kirwanyirwa Kemfis Joseph Toirwaki awite thinera nene rumirite mwiri ya Yoegembe ni wacio tongire bupwe muno kiuchwa ntaira cia thina ya rui na ronekete nyoka tha hururia bwa skuru ya kuritanira makurutu ya AP ibokenda kwagirithio karia akiwa rini thwani riteya. Mwandiki wetu wa ndeto Edwin Gatobo gatumenyethia cio. Mubunge ucio wa gatene wa giciko kia Gembe North Joseph Ntoirwaki ariuga igitare agwete muthigo ja chairman wa Tana Water Works na chumiti na njira cionthe gukuberia manto jaro cintare cia Gembe na kuga kwina mirandi kathomba atigire nere bwiri kugitwa kinya ithiro etakinyanira akiuga thinene na manto nejeje yutongeria kwithira butibui. Actually thina cia Meru wa president Ruto gwite the other day ni ciotongoria, so itwatirete kuwikira mupango ene manto ya rwirwa Igembe na through Nyambene kwina ndamwira ura actually ndarombete ndamwira mapema ya bwithira kubwithika boya kwina project twabangite ya water wells area mukululu area thuru kwenje water wells mbo o ithima bia biringwe na rwo bitithwe na ithima bira bia mbiri osambasa rwe. Kuringana Ntoirwaki ni atekeja kwithira mirandi iji yonthe ikathingatiro bwega Igembe ikanyontoka akiromba mutaratara jumwega gutumika kugaruji ruru mono tha iji thirikari gukurukire waziri Roji Erick Mugaa itumiritie kwithira ikirite mbeca kirimwe mirandi iji ibombo kinya rwe ndoleli nara malaene rukanyuinya kasuru rukanyuinya na ndumuru rukanyuinya bulo so we kwenda na tukuria fair distribution ya rweru
programu eke ambire buboya na ntubete bakanywa ruwe jange ringithĩtie nĩ Njege na kwambĩrwo kwa college njerũ ya mabitha baborithi Igembe North Ntereche Makinya akiuga untu bubukaretwo kiri mĩankene ya Meru muno Igembe na kuoneka igukatha thirikari Rais William Ruto imantu jaja muntu ro Embe North no tithwana cia bungi nanga muntu ro ina bunduki kana ngome siyi na uria ngwenge kurita nontu thirikari determined nere karitika thai re kara kuritika ntweru kinetwerukania neo nontu thai utongore bo kipindi tutikwenda turenda maono ya karitanto abari yabaendia abagurite kwithura bari Antuna Ntoto cha Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu Katho cia mwanya muno kiwe Edwin na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu kumane na kiuria gitu kira tukuritio tukubwerwari ethira no kuthwania thirikari ni kubwithia bwakwa na rwangine rwa kithomo akwini mweche ntumirira ciomba kwithira cietu kijila methene tu ya ndeto ruterene rwa Facebook Evans ariwa not yet Nicholas Muthomi ariwa no help for TVET yet not reached Marango ariwa no Eric akaua duia government Simon Muriuki akaua no Itana mbere na kwaraniria batwe na utucokeria kiuria kiu twe maoni yaku okulokira namba yetu SMS itina marinio 23578 ni nyamitandao yetu yokinyanilia Facebook na YouTube Weru TV na twatira ituku ya thomo bura iyo tukinyila methene tu ya ndeto atonekanya kunogo kanini nduto chokera ni njemwe nterechi ya kiwanjani wa dini ya Wabera ireti etala Sara na bakirombote thio kumania na mutino ya monki yura ywethetie nyumba yo nyuma kaitate kuraya ugeta kuraya Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Tagainya ya ontuko gogo kuria kimwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongomire rujo rwaku Lisha Milk nirionka iriarena inya iria riri theru rigu kuongera inya na ririthondekirwo oaja tumiro kuma miundene yetu minuru ya Meru mwanka metheni ya gwakunja Lisha Milk nirionka iriarena inya na riria omba gwitikia Lisha Milk chaguo letu afya yetu Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwekira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
bugwate ugeni kirimeru ka flex market day na ka baza irene ntuko nthongi muno ya wendia bwangari njo ukujire meru ka baza ya mbere buru kombire Jumapili tariki 3 cha mweri Jomei nekethairwa irio Jumapili chionthe njo igurire spare parts injega accessory chiangari na kinyangari yaku egitro customization amona motungata jangi ja batari kethano kwenda kugura ngari kuri na exhibition yenene ya wendia bwangari ara ugatirimana na endia bangari na ushonere ngari mithemba yonthe nkuruki no ugwatane na dealers bangari bari na nkuma nthiguru yonthe marine chiringi ngiri ongari na gutonya ni utheri kiriageni bonthe njo ugure wendie na wonanie ngari kwaja Meru Car Flex where deals happen. Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future? Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Ni bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao.
Emelok nanana nelelek iyarata naleng. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila bandu vantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ngakwato geni orengi na nkatho cia mwanya no tubo kwithira wetete ambere na kurumira ndeto cietu twicokera ndemwe ntere cia kiwanjani wa dini ya Wabera netieta la Sara nyuma ya Monki kuwata nyumba yo. Atori na oria Monki kuma thirikari-ini ya kaunti Isiolo betethaniria gikoria Monki yo. Ndiwe bakurombo tetheria njai ucokanirio turobwo ori kaumuka Monki yo mwankanende gatamenyekana. Mwandiki wetu wa ndeto Banta Murangiri no wina ribotie. Mukali umwe wa ntere cia kiwanjani wa dini wa Wabera kaunti ya Isiolo na tarete ya Sara nene nyume nyombe we kuya amwe na into bimwe biria biokariku no ende bingi biombere kono kuona gitumi kia Mwanki jojo kitamenyeka. Nikaambiwa kambi anachomeka, huyu ni jirani yetu na ni mfanyakazi mwenzetu. Sasa ndio nimekuta tu kama manyumba yameisha, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, watoto wameokolewa, kila kitu wameokolewa isipokuwa kijojo. So tunashukuru kwa county government vile wameweza kutusaidia na hiyo utabusa, hiyo mzima moto imetusaidia. Ingekuwa hii kambi yote mzima ingekuwa imechomeka. Lakini tunashukuru tumesaidiwa. Kwa hivyo leo tunasema at least siku ya kwanza mimi kuona simamoto Isiolo ameitwa na akakuja bila nyumba kwa kuisha. Nkoroki barombete family gutolerwa thirikari na kinyantu bawendi bobwaga no ntubo asarera batonyete kagitene gaka. Kwa hivyo tunaomba serikali na raia wa Isiolo wasaidie hii family, wamepata msiba kubwa sana. Ni watu tena wanataka counseling kwa sababu hiyo moto design imewakuta off guard. Wito wangu kwa serikali na kwa hii jamii yote kwa jumla wanahitaji msaada. Nkiripotera nteto chawero kuma Isiolo Beta Bantam Murangiri. Ngina kuni atia kariba ndonyu wa dini ya Kerwa iba makirete kuongeleka kwa tumiribwa banki na wende bancho bindege watho na rabakuromba kolota thirikari ni kumama nkwene baitariria ndukimbithi ababa ngibonekete abakiorera mbogitene na iba kwenda kwithira bagitethu ibokenda otire bakwithira becokaniria mauturo yoga kimutegi no wina ribotie. Bamwe bakari kuma ndunyu bari kuikirwa na riba kuthete kuingia kwa banki ntura yao bakiuga ndakachira twikiri maramari na kirage kubaruma mono na ate atongoria bagiokaria batiko thingatiro ntubo boburu wena vijana bietu ana babe ate baraba inge baendo ana babe tu bathokirete kuntu ko gwetu mono ndiareria erie kwa ndunyu ana betu bakunywa bangi sana na bangi hizi nkauga kinyetha ne nyunya wanga ataki thirikari sendi imwe no ntokeja kwetha thirikari ne njoka ya tuere bateri ote mwana obati kwethira kenyunya bangi no ntobeta berwa kurenywa bangi kona bamenyi na kwetei beta bakukumwa batweka ana beto bateko getate maganto joja kathireru areko jakathireru ironkoria katwena thirikari reko tutotiomba kuona haki yetu kana bakathirira ntorene ana bakagitabura bakanyunya nchobi mbimbi mbaria ni ere irabo bionthe ugeta mbaria na irabo 20 ingeke ndukane ni thano tumbo twira sabueria kana sub chief batije na bangi uma umuntu omba guichida ichida buru bangi nije kana na yuma na twina askari mbaria bomba kuwata antubo banyu babangi bangi kwetu ge kurua ingi ge kuthithua ge kumithua na ego tu bangi ero jathigara na rero mbare ya kariba bendikire atongore baba rute maguru nkuniani barionge maturani barwe na bangi na batigere kuthira awaira sub chief no ngorota mono no tuno mam kirasini bangi na nchobicha naja igwata wale sabueria na sub chief lakini tuko naona kudiri
nyamba tukaunerwa ngoko tukaretia njini cietu so nandi kuga atiri inya thirikari yetu nitegere nteto iriku ona kinya masibo jetu na masub chief jareo ibeje masinani bategere no ntunya nchobi mwicienda eru antore kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera nteto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Ana baile barabarare bariota skuru nende bena kuerwa uchokera skuru ni ya Gatunga na boi kuthiatira utethio bwa pitha munene rwa ng'ine rwa kithomo mwiti muno Makina Babu na thiatirite ronoru na atutumira riboti. Ikeno gesusu mathakambura kuma Gatunga nyumia tususu twae twire tu guthethererwa kwira cukuru ya primary ya Gatunga ni chief officer wa kithomo Bundi na ontwire mwiti muno kuma kithirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi aria na baba batere cukuru ya kwambiriria kuthiurukaga thokoni ya Marimanti nyumia ng'ina wao gukua na ithe uria bareraga kugwatwa na ithe wao mujiari gutuika ni mtu wa mawathe imunde tuyite agakureta rwana rurakaraga street ni cha Marimanti cukuru ya Gatunga primary kendo rungana na rwarungi rumba kuthoma kuma gina kwire batakinya cukuru gina na mianka yiri akwite na batakinya cukuru batere. Mwarimu munene wa cukuru ino ni augite ana baingi ni bonekaga bagita masukuru ni onto bayura onto ria withitwo kinyiriria anene masukuru ntere ino cukuru cietu cia Avan Gatunga Rwatha Marimanti tuna thina ya ana beto ta cukuru especially ya kwenda drought cukuru ya cio na katakasi na inya cia avaniria lakini cio na baba ingi bena thina ntwa ciari wao so cio ria utena supply kuma bwanja kwa kuma muno na bagata mwiti muno ni arombete anto gutigira ni bakuringa riboti bona na bate kuthima cukuru ni onto ana kurega kuthoma gukareta anene winyangia maturani ndenda kuria administration etongoretu chibu chabu chibu wanda administrator betu CHPs ukaya kuwa nui kana konde katete cukuru kaumete cukuru nonto gagitume kemwe kana kia kingene na Tharaka Nithi geria kuripoti obitsini bwetu bwa wanda administrator amwe nogua na baba bate kuona guntu kwega wa kumama ni onto soso wa nyomba iria niyo kai kuomoka ana baba kawata bantu ba mama bakiro kanyomba ba mama ya uko yowe nonga boga ntetheria runa kanyomba kurara kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu Kongera kuuni ati rwari ngwataniro ya arimi Bakaua ni banganitie kambi ya arimi kuthimwa ugima bwa mwiri ikarukira giwe kintere chia Kaguru moroto yontobo bwotira arimi baina thiri ya mwiri bokenda bakomba kwithira bakitherema kiurimi bwa mwarikio twande tumutugikare na ithirite kuyira ntobo gatumenyithie chionkuluki Muthenya Jwanarwa Meru Central Coffee Union ni bathithĩtie kampi ya ũtheri ya gũtegera arĩmi Bakaua ũgima bwa mwĩrĩ kampi ĩrĩa ĩkũthithĩrĩtwo ntere cha Kaguru na kĩaria kĩambia marete na ugĩte mũrĩmi arĩ na kĩgĩna kĩega gĩa kawa na mwĩrĩ njũrĩ na inya nĩkĩo kĩabata kĩrĩwe kumba kuona ndawa ũtheri na gũtethwa gũchekwa ũtheri kenda bomba kuona matibabu jabure lakini bado tukwenda guteki initiative ya kuona arimi betu ni bakara bwega kana ugima bwa mwiri bukora itho in time kenda bombo karabwega nonto besides kwethoro ina mbecha cia kauga okethoro tina mwiri jutongo mio tiugo muro jokore mbecha ire mutongeria wotungatoro rungamirite kampu eje Madam Gacheri na ugite murimo jwa hypertension na jwa sukari ne jurumirite gukumono hypertension mono na scaries diabetes that are poorly controlled mononio a very predominant in these areas. Asha is working ivete sivitari ukathithirwa the medical checkups ugategairwa pressure ugategairwa sukari kwa avoid mirimo eje comorbids eje are worse in future ithirwa ina poor outcomes. Nenya cancer screening itukuthithia itugutega PSA levels in men na itukuthithia pap smear in women. Muthiene CEO marete arigore Bakaua ni buchoketie kigina mibukone ya arimi na kenyeria mwingi kwithira bakirumira urimi bu so kauga generally ketite bwega
na itumbite kwenderia arimbe tukawa na baina mbecha na kinyatha hizi nitukuwira arimi na antu mbewe mbithi batonya kaugene nkuruki nonto nino kwina mbecha Report randeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare urokumereria mataiti kia mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Meru Felicity Nkirote Biriri na ameneretie habunge ba Meru ikirakuwa bethirite bakirumira iubio antu akuthiatira wendi bwa mukenya na yenengerekana na kigina kira kionekete kugerwa ngaro ya rais akiwa iye kingi nkolokia kithimi no timu bunge woneka akienda kuria kiuria arenda Kenya kwithira bagiokira torone na kuthura atongiria Babeiro 2027 ya bratu tariri mwandiki wetu Andeto John Biga. Felicity Nkirote Biriri no mo baraba kumereria matagiti kia mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru akiariri kundi bia mbeo mbithi kumantere tigana central bari mbali cha mikinduri na menerete bunge bambunge nene ikira kuwa bethirito betongorere tuntonde ciao na kuthina mbere no kurukagia miswanda mono ya mbeca ireta kumba kuigwa ikiguna mukenya wa nthiburu akinenganira ngerekana na mbeca bakurukirie cha State House na lakuwa mwankira gutongoria nibo mutongere wa nthiguru no William Samoei Ruto mianke 3 atumirite ciringi bilioni 18 kiri obicha State House mbeca ire kugita atumiro kinyima raisi mama kurukita na matongeria mianke 10 ontaguwa mbeca ino no abunge bakurukirie na ikyo gitumi kwithirita kuri na thina na utumiri bwingi bwa mbeca kiri State House twaikuate State House miaka 3 ni utumira nkurukie mbeca ira kibaki atumirite miaka 10 twaikwa State House ni utumira mbeca nyingi nkurukie ira Uhuru Kenyatta atumirite miaka 10 twaikwa State House na miaka 3 netumirite mbeca nkurukia ira moya atumirite miaka 24 tukauwa mbeca iu gutumira State House nyingi bilioni 18 icho iburite gucoka na iba kwenda kuthikirwa iba kwenda kusikilizwa dati mathina yara benayo ya beta sibitari igukwitha kwina thina ndawa ite kuonekana na mantu yangia maingi na rendebirira rombete mbeo mbithe babona gakinya Kenya utigiri bakuwa beritho kiri kithurano kinene kia mwango 2027 utigire iba kuthura bunge bara bakathia na mbere na kuthikiria matheta mao na nkuruki kuregana na miswanda ireta kuthina mbere na gutethia mukenya wa nthi so kinyabu kia kuona mbeca gitumira State House 18 billion miaka 3 nikoloketwe. It's not illegal nonto nikolokete umumenya ni abunge benu ibo bakuruketie budget yeu eke akorega okurukua itetumika so utena unya tumba weta kuthitanga no batu tungo tubweta kuthoma manto na tukalilia manto bora ya kuendelea kiendelea tukaua niko kadi ya pale tutapeleka hiyo kadi yetu tunajua ni nani tutapigia kura na hiyo kadi yetu kwa katu ya thinera twinioni utongeria antu iba kuona batei na batiko thikirwa kiripoti na thutha cia weru kumantere tigania mbetawa John Thiga Kathochi mwanya muno kiwe John Thiga na kiwe mutegeri kuona kanya gakwatana badu kindeto cietu cia 1:30 kurikania ndeto na njire kinyanirite wona Cherenga Bweya 3:30 onimbeto awini wa King'ero na muonanilia wetu amathithio tukubwerwa riro ni Kajamba no indigaitene kango tie wechemani ni mubango yo tuthunkume yurayo kwiyera kamemene karawendete Kaweru FM 96.4 kwambiriria thainya cherukire mwanka tha mwajo kireterwa ni munene wa Kagwe. Enjoy it single star bagwatanirite na Kristete ndene Weru FM 96.4 muriro wa Meru thenya na dakika 33 na kwa Jumaine kikwetu Tuesday na bila shaka inkwirire na arua mantu ija mathongi no ntutugererire ori ngugine yakuti menya no gutungatira programming yetu every day twithero twina mbathiri tukethero turina inya love message gutetha ninya kimathuganio mtu akethero na kathina fulani lakini tukwena arua muthenya jwekoro no kurikane turatetherie murembo wetu wa Kathambi na mathuganio kiambere Kathambi no miaka 20 ni form 4 leaver atigirire school 2023 na kirege atumire atigana na school tikingi Nenda kureri ntukiria omba kuinyangirwa nakio maisha ni mtu guto mwanasiasa ni gukwa promise na kangaratania mathugano ja mutiari nonto mwanasiasa alijaka wanka thomithie mwana
lakini ndi mwana uju kire kirandigarire muno na gyampinyiri sana ne bindi mwanka kinyani ngwanchiurie imaisha jakalijaja nonto bakwithirwa we andropere 2023 para bathomana bo barageretu last year kigi atumira mwana siasa ajukie mwanka mbathi certificate woka thomithia mwana uchoka witanio no mutijaniria nimbio mwana uju aratuire na ria kuona ngugi ya house girl nterechia Wajia na ndiga aratura yatiri kiambere atina kibandi Wajia ati kumimenya na miaka 20 athithia tete ngugi neje kana gukare na rukirirwa na rwende ne mubango jo tuthunkume ibwega sana kibarabara thikirite no tuthaije tukwarithe indire mubango jo tuthunkume mwana u netite ngugine na arua atita Wajia lakini ni within county yetu ya Meru nojo no mama ojo kana muchiari ojo au gagatigira mwana ojo akuona kibandi kaba muikie mwankati mau beta bandi kile kibandi achoke ngugine tena mbere na ngugi iria kethirwa kiritana